kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian bana kaliang unongsan hima, udang syupelat ya ka kubor basyirkhe. Hakaba uwe usamla ulaot dakatari ya la ka jong ka samla na rendang menda ka janmiet jong ka laipho trik ujiliw arhajar apusan, ha parking lot mairang. Na kaliang usordar ka pendeng umyong mairang, ula pentip bakatay ka samla ka lakla no mentahi ka janmiet ha civil hospital mairang. Kania ka samla ha kapor bakadang syaot da katari ha usamla kala mensaujur bad kajing place nam kalajur hadu kata-kata bad lara no sya civil hospital mairang ban sya sumar Henry ha kapor bakatay ka samla kala poi haja ka sumar kala klat no namar kajing jur palat kajing place nam Usordar ula pentip bakatay ka samla menta kadang don ha civil hospital mairang ha kaba nakalyang kibor pulit kinsale ya ka postmortem ha katehi ka jaka sumar shu usordar ulayat ho baya ute usamla bale ya katika kam ki pulit kila pendep ya ka medical check up ha katehi ka jaka sumar berhadian kata kila no syathanan Ngamut keligum ne confirm bang yuk sengo betul kesamla basi orang rendang kalak klat kade sia bai lak klat ne. Lak klat ha. Kan no baje klat. Betul kita arwan kita klat misalnya chicken thigh ka. Dia bakal ajur pelat no. Ha? Dia bakal ajur pelat no. Nah kalau jor buat jingkau di situ. Buat masun poi ha civil mairang ila klat no. Oh, yang possible merang sang klat nak dah. Ha. Dia minta. Buat tinggi Islam please. Ha. Kalau ajur kan kaji place nam bro. Oh, ini nak kadang nak masuk mo. Ha. Minta idang don hospital ne kumno. Dan hospital. Nomor dah. Saya selesai kena lihat kurma kesempatan ini saya. Mo. Ha. Kam kulit itu lah kam cerang ni. Ha. Kin le pus mertem stay ni. Kita su le itu juga lara kulit kan bang kirawan le medical check up apa civil minta kira sa sanat pada. Ha. Kin le pus mertem syate sya sibil hi mairang. Apa civil ha. Ha. Ta. Te kuble si bon ba ma.